barwo mu kigezo cyo kubanza bejura amashemerwa amera matsiko bagumzenga buri kimwe kibashomere babasa kucishanga mu mbibuzo yitine shunga ipe yitine shunga kuko kushima kandi twatino na confidence chini pepa ya biyoro mbwena pepa yitine rwari bizo batwantanduka ibyezo bitu byo kwendera umwaka kandi twari bya yitine shunga akuba bashomisa byo nabya babyarumu ibintu nuko no kuba nonda kwese mutwe konke ibintu byo nabya byo yabashomise batshomise so twakora ibyezo twatandika ikigezo cyo kwendera umwaka twatandikana na geography paper 1 paper yeje yotine shonga nambwe namnonga yayorobera abana babintu ba revising so tuine kufutama amane namnonga abana bari mu class ya hansi ngaba bari ku Johnson yafo Katrebe Godfrey uri mukuru w'ishomereri yasimarahanga abo kugira ngo abeje 5 na mukaga abiyabira handikise kushitame bibuze bibona bashitama akazi modern twina abana 5 na mukaga baregistaringe kuri bibuze byabo kandi ile senta namba yitu ishomera aho kora abana 5 na mukaga bona baba huti mwana simarahanga buzo timetable ya inepo nejya tutandikisha 3 kandi guzo twatandika zenyine muri ngo ngo gumuye Katrebe yayihanangiriza abejaba ubutahindura mice ukutira mununga batandika kwikaha bigeze biri kushembayo kugira ngo kubarakikoreki byija kubateganisa mu myaka yo mesho twateranye na mice abana bingi n'abatekateka ngo baza kumara kurgaisha borite ikinyi kibare true characters zabo icombi kwa kwabire na ati na ishore cerire muri byara yaza kumara atayenda ngo amisbehaving konka habuza bwo kubahereza no kugira ngo utarwe reward mwen icungi ikiri mu gukora kubi Ogu yayongera yaterera abakuru b'amashomera abandi umuranga ubutaremesa abana gukora ibigezo abwenshonga ya sente ari kugira ngo bwiro bwinzi nebetare nshobi yabeji Tasha umwana kubashomera imyaka mukaga dene imyaka mukaga myakena imyaka mukaga na gica mukaga hataba bita bakorera izoba nako bashomera imyakena kubashomera imyakena school fees yo kuba muhiroho nawo kwa kuba atutike no muziro kandi amurwanya ati yakorewe ubuzima muri njyango cy'ikuru kitari umuntu uyiteka yakora amashuri tushime kwa twatanisa n'abazire bararemwe tukayaba ukutwakubasa ku harmonizinga urone cyo wakora kuko mwana wakabiza makakorera ubuzima bweye ariko kwifuza makoraga gacha kwa Sima Naume awa Sky TV agenshonga umurikazo